Uyu niguo mugunda wa eka 100 uria ukoretwo ukigucanirio kwa ihinda rĩa miaka 15 kuma riria watigirwo ni muhuri biashara umwe kuma bururi wa Asia. Aikari maugite makoretwo magĩikara mũgũnda-inĩ kwa ihinda rĩa miaka 15 thutha wa gitang'a kimwe kwĩyumĩria na kuga mũgũnda ũyũ nĩ wakĩo. Rĩu makĩũria thirikari imahe taito ũndũ ũmwe na kũmahe ũgitĩri makiuga manahithũkĩrwo igũrũ rĩgiĩ ngucanio ya mũgũnda ũyũ. Sababu bwanangu tu kwanza anauaiwa pale akija nyumbani. Anauawa na wakola. Tukamaliza miezi 3 na sisi tukalukiwa. Nilikuwa naishi hapa niko na miaka 15. Alafu wakati nilikuwa tunaishi hapa kuna watu walikuja usiku. Wakagonga mlango, mzee wangu akiwa ndani akapigwa na katoka. Alipotoka sijawahi muona tena mpaka leo sai. Sasa na kuna wale walinishika wakanirepu. Na kwa sasa bado naishi peke yangu na nilikuwa nakaa tu kwa hizo nyumba. Mwaria wao Albanas Mutida augite ni agutigirira kihoto ni kionekana Aikari ya nimaheo taito ya mugunda uyu. This part of land we have maintained. We have that part as part of the land. So any owner who does not know how his land is na inafika wapi, then hawezi kusema ati yeye ndio mwenye shamba. Yes. Na deed plan ndio inasema shamba iko namna gani. Sisi tuko na hakika deed plan hapa inasema hiyo ni part of the land. Pahali kama aliuzia watu wengine huku watujui aliuza wapi na atatuonesha hata transfers. But all said and done, we are waiting for the court on 24th to give us direction. No na kuri uguo mũgũnda ũyũ kũratuĩka ndũrĩ na mwene, kĩrĩro kĩa Aikari yarĩ maheo taito na mũgũnda ũcio ũcoke moko-inĩ mao. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.